Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Chiyani, of course, namuhla ta kha la kokwani Chauke ke man leyi nga ta hi kha hi linka na Dr. Sithole. Yeah, as you already know, ku vhevhela hi swi referencing ka yin'wana ti-videos. Yeah, ku na event of course leyi nga ta yi kha yi ta kwale ka kokwani Chauke hi ti-18 ta April. Wona mhaka leyi ni ri na ha tshamini of course kasi of course ra 15 ta April ni vone post ya Dr. Sithole. So yeah, before hi vekela leswin'wana why swi endlekini yi khansela Dr. Sithole ni ta la hi video leyi endla as a sequence because hi na answer hinkwato i full story la ka Master T, cover everything in one. Yeah, so if you want Dr. Sithole very if you tsala this post like if you tsala ku Chongola Promotions update hi yona Chongola Promotions Dr. Sithole. Okay, yeah, update to its fans and followers. Number 1, both artists from the stable are not longer going to be part of this event. Okay, this one of course inga fresh comes Dr. Sithole kwa nda shona of course if you crash at that event ya kokwani Chauke komsa ku hayi artist yo vona tiritimbirhi venge hili. Number 2, we're no longer the service providers of this event. Stage, crowd barriers, and sound. Leswi of course Dr. Sithole yi nga fika yi kombisa swona ku ya hi side ra yona yi kombisa ku yi pull out from the event as an artist and also tanihi sweswi yi provide swa stage and stuff like that. So khe tlhelanyana ndhakunyana vhele a yi kombisini already ku yeah, a yi kombise ku floor planning visit by Chongola Promotions. So a yi kombisini already ku yona yi endla swa stage and sound kwale ka kokwani Chauke a yi kombisini previous as you can see ka post yaleyo and stuff like that. Na ti-artists a yi hi kombetini a yi fika yi tsala ku ya vudelweni na nsati of course as you can see kwalano yi fika yi ti kombisa yona Dr. Sithole and this one on the right TK leswi of course swi la swi nge tshamisa swona kwalano. After this post yi vhete yi va yi suke kusuka kokwani Chauke yi kota strong la yi nga fika yi endla a live. So a twini ku fika ku endleka endla ka live Master T a hi pfuleni or the 15 ta April valongo hi la ku sungula ku tirha kwala a Hanani la mata ku na nkulukumba loyi Dr. Sithole loyi wa luya a uthiwa hi Ben Mahengani last nyana ni ku ongisukela a hi munhu xi lexi mata ku swilo leswi a nga ku swi tsaleni i mani a nga ti stage xa yena vanhu a va xi lavi ene xin'wana na music wa yena a wu kahle hi nge fambi hi lava swilo swo ka swi nga ri kahle. So loko a ku event ya mina ya feyila i vula yini mina a ni xoti mali a ni fani na yena mina a nga ni teki a ni fananisana na yena a ni fosteli mina vutomi a nga lavi ku ta ni fostela Dr. Sithole wa ni tolovela ku feyila kokwa yena me event ya mina yi ya mahlweni a nga ni toloveli loko a ku event a yi nge vi kona i vula yini stop wena Dr. Sithole la i nga kona ndoda i nga ni provoke no kombela i nga ni provoke ku va ni nga tekangi xiteji xa wena i nga tsalatsali mathaka ya wena lama nga tsalatsaleni i kombisa hansi xiteji xa wo vanhu a va xi takeli. Leswo because mhaka yi nga fika yi ndisa swona kwalano ku ya hi sequence ya hina na mhaka leyi. Then from there of course hi kha hi ya maketa murangaphandla yi tsake ngopfu yi fika yi tsala post yi fika yi tsala ku munitini wela Rooibos ni languta game leswi nga post nga fika yi tsala swona murangaphandla yi vula leyi game yaliya vo Master T leyi ngatini ya beef a swi tivi ka yi vulavula kwale a yi ri ku enjoyeni yi le ku celebrateni ku vhele a na ha swi tiva ku Benjamin president yi le ku planini ka beef leyi nga ta yi kha yi beefa Dr. Sithole ve le ku lweni n'wina mi swi tiva ku la ka channel hi update ngopfu swona ma vona mhaka leyiwa. Then from there vhele hi vuye vona Dr. Sithole yi tlhe yi responda again hi fike hi nghena ka ti-comments vhele so yeah yi fike yi tsala Dr. Sithole yi fike yi kombisa ku mina a ni nge endli live ni ta hlamula na matshopetana ni sungule primary ndze ni pasa matric. If people don't respect how I run my business they must go elsewhere and dictate hayi ka business ra mina. Okay, as you can see kwalano so ku ya ku hi la loko hi fika Dr. Sithole vhele swi ti komba ku hi side ra yona yi kombisa ku swilo swi hlamusana hi kahle ndlela ya kahle and stuff like that. Maybe a ku na judgment yo karhi a swi ri already khe swi twa as a hint ma na mhaka leyi. However yeah, so kokwani Chauke of course yi endla a live leyi nga fika yi responda yi ku hi side ra yo yi hlamusela ku i ncini xi nga endla ku va nga ha twanana na Dr. Sithole. So a hi twaneni ku hi side ra yona hi twa ku fambeni ku sala yena.
Wena un'wana kha va lava ku tiva mhaka ka tikhomenda ku yi sukisela kwini. Yes, ma vona ku kwancha okay lava. A ni hi kombele va ri la ku lava ku tiva mhaka i tini dokodela post yi humile a nga ri kona dokodela ne loko post yi huma a nga ri kona Dr. Sithole ivi a kokwana Ncawu a tlhava khola kokwana Ncawu moni siyana ni ku a ni rivele ivi ni ya ni ya byela lava va endlaku tipost ni ku ni kombela mi n'wi tlhloma ivi ni n'wi tlhloma a ni kha ni zama ku va ni verify mhaka leya poster maybe swa ku yi deletiwa I don't know ku loko ni kha ni cheka leyi nga la Dr. Sithole a swi vona ku yi kona na yona la maybe yi nga yi deletiwa it's fine we can continue yeah all right 2 minutes mina ni tiva ku i ta ku perform wena hi nga twananangi hi timhaka ta xiteji a ku ni kombela ku na xiteji xi nghena ni ku okay i ta lava mali munhu a ku a ni ta lava mali ya so ni ku okay it's fine yima ni rhanga i ta na mi-music i ta testa hi vona ku ba kahle na u sungula ku lava timali ta deposit xilo ni nga yi twangu xi ba njhani na siku rin'wana loko yi ba radio ya kona yi nga ri ko buwa donki loko yi fanele yi koka to tirha ku okay that's overhead so ku hi yona side ra yona kokwana Ncawu ku yi kombisa ku hayi sound ya Dr. Sithole yi bina ku ri la donki so okay hi khe ya mahlweni yeah by the way of course before hi referensa leswin'wana ndhawu at the moment yi languteka this way ku na nyoko hi bebula tigamazili titiwa kwa a ti heli loko va tirhisa ti a ti tala as you can see na xiteji lexiya xi le ku tiva a ni ta ka okay ya swilo swa proper ne as you can see a ni ta ka ho yaleyo ku vhete ku fika stage ku fike xiteji xin'wana tanihileswi mi swi vonaka kwala na hi xona xa Dr. Sithole ku na stage lexi nga vuya xi fika kwale ka kokwana Ncawu as you can see also on those images kwalaha so swi loko swi la swi fambangi hi ndlela kahle tanihileswi mi nga swi twi unfortunately i mhaka yo vava from the business side ka Dr. Sithole ku mi ta kuma ku ya hi ti byele ku hi hala ka event of course obvious ku yindla swa stage swa swi planiwe khale ku date xi ta kha xi ya kwini and stuff like that so mi nga kuma ku swi fika swi tika yini ku xi tlhe xi rhambiwa kun'wana ya minkarhi yeni ya busy yeni masiku yo fana lamiya so a redzi hi leswi swi nga fika swi ndlisa xiswona so I wish ka this case na yo Dr. Sithole yi hinyaka side ra yona because minkarhi yin'wana swa tikanyana if ku na hi one side but ku loko ni kha ni swi yingisela hi side ra kokwana Ncawu ku swa twisiseka because Dr. Sithole yo kombela swilo leswi ma yi twisa yena yo kombela ku hoxiwa ku hi side ra kokwana Ncawu ku yi tlhe yi kombela ku va yi tlhe yi cheriwa stage so a ku ri swo kombela nkarhi wun'wana a swi balansi kahle loko a yo yi rhamba straight so since a yo kombela a yi defendiki kahle ka this case ma yona mhaka leyiwa of course beef yi nga za hela yi tlhe yi continue of course yi kha yi beefa stage za Dr. Sithole of course after loko se va nga ha fambi tirhisananga kahle stuff like that hi fike hi twa yi kha yi vula leswi loko se ku te stage lexa nyuwani vhele lekeni leswi a ni biti surprise me ni mi komba swilo swa proper ncini leswi a hi maplangi ni mi komba tinsimbi ma swi vona musana leyi yo kombela ndoda i ku ni kombela ku hoxiwa ka event ya wena a ni yo ku wani nga ku nominate a ngi no ku nominate wena yo ta kambi ta ni kombela kasi ni kombelela ku lava tatsini poyila vanhwini hayi empela kahle ka gaza loko wo vilunghini i va na vutomi bya kahle hanya va na vanhu kahle va hetelela va ku teka hi nga ku ho va xichupitinyana so leswi a swi hoxeke ngopfu a ni nga tiyimiselangi ku ni nga hlangana na swilo swa muxaka loyani leswi ni tinsimbi leswi a ni vulavula xiteji xa proper ni hi leswi vhevhela leyi tliya ni swa Dr. Sithole vhevhela ha swi tiva ku laha henhla maplanga ya lama chingelaku hi beni ma yingana so mirhangaphandla yi nga yo blame mantsene hi ku yi chinga hi ku i maplanga laha henhla hi yalena kokwana Ncawu kumva njhe yi chingi swona the same thing ku i xa stile lexi maxa maplanga so koko beef ya beef swa ku ve count on count down count for a swi tirhi lala wo tirha n'wana mhani minjhani guys hi pfukile i mapulangi or tinsimbi leswi leti tinsimbi
leti nsimbi ta serious loko munhu a cina xi ndli wa kwatla nga ri ko cineliwa mukhuku o xi ri kahle i swilo swa proper i hetile german va lava ku faka xiteji laniwa endla namuntlha mi meka sure ku lama heta xiteji xi lava ku tshama na music wa xoho swilo swa leswo komba ku i business ta vuya like loko swi le ku hi kombiseni ku switeji impela swi tele ma swona guys swi tele switeji swo ka swi nga dumangi leswin'wana swi tele enda swona ku vhevhe lexi impela i still straight as you can see nsimbi street swi tele swin'wana swi nga dumangi swi hi ku vhevhe ku dominate mani and who are you associated with and stuff like that so hileswo guys obvious mi nga mi swi twi na ndzhaku ri blame munhu within the video because I don't blame Dr. Stall of course ku va yi crasha the event i swilo swa normal swi normal sweswo artist loko yi nga hayi ka ndhawu yo karhi ya fika yi crasha yi n'wi mi swi tivaka vo mi rhanga phanda bene president futhi a yi tshama yi ri busy hi swona va tlhela va rhuketeliwa van'wana yi tshama yi ri busy hi swona so it's normal loko ku ri hi fike hi attack swo hi fike hambi hi sungula hi vo Ben Mayengani leyi wona mhaka leyi so yeah I don't blame him for this yeah no hikokwani ncaka of course yi respondile ku hi sayiti ra yona yi twini ku yi thyakiseliwa event so na yona ku hi sayiti ra yona kokwani yi blame na yona sa xitori xa hi xi le ku twaneni xo i yo kombela Dr. Stall and then after loko swilo leswi nga fambanga xi tlhe yi cancela the event so ya loko se ho la ku sikela mhaka yo i mana nga rhongo ngopfu hi nga vula vhele ku obviously Dr. Stall hi yona yi nga rhongo ngopfu hi leswo loko ri amgeza swi sika banda kombela mi klika subscribe wena woza ngapha ane ngiyashuta ngapha mina woza thunene sondela ngapha wena mutshele man wangazi phela thina siyashuda la sijabulile siphumile sikudena malwandle siyaphuza siyajayiva sijabulele lo uyabhedeya lo uyavela lapho akafuna ukuvela la uyahumanyana mara wanibona na mina najabulele mapantsula majabulele wamabona amantombazana mamani basana wahlala phasi sehetini sesikedile